बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय आरएनबि सिभिल हस्पिटालसिम थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय गारि बेखेवदों। नंगौ, थारैनो बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मोनसे बाखनायथाव हाबा क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिसिम सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय हान्थामेलानि खाबुनि थाखाय गंनै गारि बेखेवना होयो। बिटिआरनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं आफादनि रनेन्द्र नार्जारिया क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिसिम थांलाय फैलाय हान्थिनो हानाय बायदि खाबु खालामना होनाया थारैनो जोबोद बाखनायजाथाव जागोन। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आरो सरासनस्रा अपारेशनफ्रा आथिखालाव मेडिकेल कलेजाव सोलिगासिनो दं होननानै मिथिहोयो। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आथिखालाव बेरामिनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं होननानै फोरमायदों। जों दिनै बहुत खुसि मोनदों आरो जों बिटिसिनि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ धन्यबाद होदो। जोंनि बे रिकुवेस्ट दंमोन जे ट्रान्सपर्ट सिस्टेमा थोड़ा माबा इमप्रुभ खालामनो थाखाय बे स्टेपा बहुत गोदान स्टेप आरो बहुत इम्पर्टेन्ट जागोन। बे ओनसोलनिबो डेभेलपमेन्ट जागोन आरो जोंनि स्टुडेन्ट आरो फेकाल्टिफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव मोजां जागोन, साबसिन जागोन आरो जोंनि बहुत नार्सिं स्टाफा टाउनाव थायो, बिसोरबो डिउटि खालामनो हागोन। बहुत धन्यबाद। फैगौ सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बे कलेजाव क्लासनि आरम्भ जागोन, माबायदि साखाफारा जागोन? पुरा प्रिपेरेसन खालामनाय दङ, प्रिपेरेसन अलमस्ट कमप्लिट। अलरेडि 79 स्टुडेन्टआ एडमिसन लाबाय आरो 10-15टा बाखि दङ, बेबो এই सप्ताहाव कमप्लिट जागोन। बेसे फेकाल्टि दङ, साफिसियेन्ट दङ फेकाल्टि आरो स्टुडेन्टनि थानाय लोंनाय सब बेबस्था जों खालामदों, हस्टेलाबो रेडि दङ। सार, बे मेडिकेल कलेजावहाय आथिखालाव गोबाङानो मिथिनो मोना, बेमारिफ्राबो दासिमबो मोजाङै एवारनेस मोनाखै। मा बिथिङाव सार्भिस होनाय जायो, मा बिदियाव सिकित्सा होनाय जायो आरो मा बेसेबां आवगायखो सार? बिकज जोंनि दाबो लेबरेटरि सार्भिस आरो ब्लाड बेंक पुरा डेभेलप जायाखै। जों आसा खालामदों उइदिन 2-3 मान्थ्स बे कमप्लिट जागोन। थेवबाबो जों जेनेरेल सार्जारिनि पुरा अपारेशन सब खालामबाय दङ आरो अलरेडि 49 अपारेशन जोब्बाय। दिनै 50तम अपारेशन जागोन दिनै आरो आइ अपारेशनबो खालामबाय दङ जोंनि फेकाल्टिया। जेनेरेल सार्जारि, गलब्लाडारनि पाथर, एपेन्डिक्स, हार्निया बेबायदि सब अपारेशन बेयाव जाबाय दङ आरो अर्थ'पेडिक्सनि हिप जइन्ट रिप्लेसमेन्ट, फ्रेक्चार बे ट्रिटमेन्टआ जाबाय दङ। पेसेन्टफोरनि बेलायाव माबायदि रेसपन्स मोनगासिनो दङ सार मेडिकेल कलेज हिसाबै? बहुत मोजां रेसपन्स मोनदों। जोंनि इयाव अपारेशन खालामनानै उनाव पेसेन्टफोरा एथ' सेटिसफाइड दङ, बे गोदान पेसेन्ट लाना फैदो। আজিৰ পৰা আমি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্রেটারি স্যারের অর্ডার মতে আৰু আমার প্রিন্সিপাল মেডিকেল কলেজ কোকরাঝার তেখেতৰ রিকুৱেষ্ট মতে আমি ইয়াতে দুটা গাড়ী দি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ছাৰ্ভিচটো। চিটি বাছ ছাৰ্ভিচ এইটো কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু কোকৰাঝাৰ হস্পিটেল এই দুটাৰ মাজত চলাচল কৰিব ৰেগুলাৰলি। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আৰু পেচেঞ্জাৰ বাঢ়িব আৰু হেৰি হ'ব, তেতিয়া আৰু বাছ অট'মেটিকলি বাঢ়ি যাব। তো সেইখিনি ক'লোঁ আৰু আমাৰ অনাৰেবল ইয়াম ছাৰে আগতে ইন ডিটেইলছ কৈয়ে গৈছে যে কি মানে ল'ব। কোনটো ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি ভাড়া ফিক্স কৰি দিছোঁ। ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ মিটিঙত স্থিৰ হৈছে 30 টকা কৰি ল'ব পাৰ হেড। থেংক ইউ। হয়, এইটো ৰেগুলাৰ ছাৰ্ভিচ, এইটো ৰেগুলাৰ চলিব এইটো। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। ষ্টেপ আগবাঢ়িলে আপোনালোকে বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা আজি আমাৰ আৰএনবি হস্পিটেলৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ লাগি দুটা গাড়ী মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে, পেচেণ্টৰ অহা যোৱা নিয়াৰ কাৰণে এইটো আমি সকাহ দিয়াৰ কাৰণে পেচেণ্টক আজি শুভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আমাক বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এই মানে সুবিধাৰ কথা মানে আমাৰ দ্বিতীয় ডাঙৰীয়াক মানে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ মেডিকেল কলেজত তেখেতে কৈছিলে। তো আমি সেই অনুৰোধ আমি ৰাখিছোঁ আৰু কমেও এতিয়া অলপ সকাহ পাব। তাৰমানে কোকৰাঝাৰ আমাৰ টাউনৰ পৰা মানে পেচেণ্টবিলাকে এই মেডিকেলত অহাৰ কাৰণে বহুতো মানে পইচা পাতি মানে অলপমান বেছি মানে প্ৰাইচটো হয়। যেনেকৈ ই ৰিক্সাত আহিলেও অলপ বেছিকৈ প্ৰাইচ, 100 টকা 150 টকা এজন মানে পেচেণ্টত যায়। ইয়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ কলেজৰ
আমাক অনুৰোধ কৰিছিলে। এই অনুৰোধ আমি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰহ্ম বড়ো নেতৃত্বত আমাৰ যি চৰকাৰৰ আমি এই ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি 2টা গাড়ী সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আমি দিছোঁ। আৰু সেই 2টা গাড়ী দিছে আমাৰ মিনি বাছ এছ'চিয়েশ্যন, এটা হ'ল RNB টেক্সি এছ'চিয়েশ্যন। তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি কোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে এই মানে সহায় কৰাৰ কাৰণে, পেচেণ্টক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আজি 2টা গাড়ী আমাক দায়িত্ব ল'ম বুলি তেখেতে আগবাঢ়িছে। সেইটো কাৰণে ভাল লাগিল। অহা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিব, ডক্টৰবিলাক আহিব, প্ৰফেচাৰবিলাক আহিব। সেইটোতো মানে ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা? সেইটো আপোনালোকে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৰূপ দে ডাঙৰীয়াই বিতংকৈ ক'ব পাৰিব। তথাপি এই 2টা গাড়ীতে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা যদি এই কলেজলৈকে ক্লাছ ল'ব আহিব লাগে, এই 2টা গাড়ী তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। এইটো তেখেতৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব। থেংক ইউ। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इङाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।